pivosian dadong subab tabi pibasan kumade tabi na ngawi misa tabi tua toko dadong subab diti inuhuvan do i paganakan tabi tua di Jesus Mary Joseph tanda ko na toko i paganakan tabi tua da Nazareth i tiuvan montok sa viavi i onok di Tuhan o mamanaw doy lahan nga vidaw.
dan ditama abdi tanah kemudian Espiritu tabi tua. Igracia di Tuhan Yesus Kristus detoko abi kekinaban di kinengan ami kepisan di Espiritu tabi tua miampai na Deus ave. Tapi dai kang abi siau Deus ya. Nakasa zo da panampazangan. So kuno pangaday ho zo limbanak. Jadi ini nakalambat ako tumimpon ba na nga mongo makiampun zo na pa Deus. Dari sambayang toko da bayan pa diting ikakomoy da sambayang misa paganakan to bitwa di Jesus, Mary, Joseph. Tadi mikat toko da tadaw minggu bayan diti miampai da kandasan tu kakal toko pa da malamay da Christmas. Ang hobi pagkaza sebab minanak Tuhan da toko da isa pamitanan paganakan di Jesus, Mary, Joseph. Mantok da toko sebagai paganakan da tuhun ngabi da menampagunan. Dari itu pinay ko ngabi kano pagkuy patimbo sa toko misa da toko ti kano mga kunda dosa ngabi da toko kapapatondan di da toko sundi da mamalamay di katapatan taham lati tabitua. Mga kunzo da di kinaingan tabakas da Dios iti pinay ngabi da nakambidoso zo kozo id pamusaban ngabi ko Amit bos ngabi ko, nunuy na maan ko, amit nunuy aw nga nasan damimang, mazanasa ko, tagazo ko zo. Itinapogi, damakinsiyan zo di Mary, yabitua pentihambus hahangay, sabi abidita sab sang tingavi, Desu tapinay ngabi do sumambayang bontok lega do di Tuhan kinengan datoko. Kikasianan da datoko ikinengan tabakas mamahiyang da do ngabi datoko o magabit datoko di keposisyon selajung. Tuhan Kau sianay no Kristus kau sianay no Tuhan kau sianay no Bantugan dari kinaingan di kakabas kozo. Oh gigida ko ikana ang asusikoya Anong gigida sikoya Amba sikoya Antuk sikoya Anak sikoya Nongkoponong kotowana Lagi mentoponong Tuhan nagaso Tuhan kinanyan Lajapan surga kinanyan Tawa tabakas Tuhan Yesus Kristus tanah tangkai soa Tuhan kinanyan nombari kinanyan Anak kita mau Kong hidup kau di dosa ngabiri pamaguna Osiana roi daga Kong hidup kau di dosa ngabiri pamaguna Ay mo sambayang sa Ina ikaw ko na itiyabanan ang itama
Osianay na winagan Uisisyaw na iisa tamitwa Uisisyaw na ituban Uisisyaw na itatawas sa Jesus Kristus Ang Espiritu tamitwa Abanggulan ikilaya kita Kanus sumambayang. Oy kinengan, inanangan damanak dagay, di pamitanan to sindak, di paganakan to bitua. Kanangay ko zona, damanak namomit si kanadadi ho, id katunudan mimang di kabosyan ngabi do kaposisan paganakan, o mid di kagos ngabi do kaginaban manakaday. O mingkana, id kandasan da paganakan nu, umandos da insan tadaw, id tingadan ngabi selajul. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak nu, imamamas yang memelintam yang paidiaw, di kepisahan di Espiritu tabitua, isa kinaingan, pontok sa hihinay ay sa puson. Pambasan mantadbuk de Ecclesiasticus. Gaon di Tuhan ni tama dari di tanak nga vidaw. Pantangon daw kuasa nga viditina. Do idet tanak usay nga vidosido. Isay no po'y mamantang di ama daw. Nga kapanogit daw so nga vidaw. Isay no po imamantang di ina daw. Nga miagar songhun, ikapanima lokotos. Isay no po imamantang di ama daw, nga kaunsikaw imay, do tanak nga vidaw sondi. O nga umay istido rontok tadaw da sumambayang istido. Ana umay umul di, mamantang di ama daw. Ina po papaunsigaw ginavo di ina daw, nga papakito da may mazo isido di Tuhan. Oy tanak kusay ko, sa kadungo na zamano, da sangyan ohoy ng isido. Ada po susaw isido da kapasidon daw. Sundong po to da alali isido. Nga pakito no isido da kasyanan. Kadadaaw poposong ko di sido do ohidas sam avakas ko po izyaw. Tu kavosian na po day di tama nga aw imay ohivan nga sogit imay i montok na daw son ngavi. Ibos di Tuhan.
Pambasan mantad di suat di Sancti Paul dari Tuhun ngavi do Kolosi. Iziozu no itinau, no pihi di kinaingan, Sancti ngavi daw. Guminavo diozu isido, apatut do poimbasan ko, do id kabinsianan to tepot, id kobosian hohudukan, hinud katabasan. Pagito taboy kono, pagihihiyong kono, do ontok tumimpun nogi opioduan. No kohyong ko no di Tuhan, do bayno, mositi ingka ko nogi, idsaibaw do savyavi, basan diti, moy do au kopagito tong kizad, iti om do poing gonop no di iti masano no o kaginavan om mamalinta loda day ginavo Diosu i pibabasan di Kristus tu sabab no diti do no ho ko songavian do miaga ko'y bogizan ngavi do iso tinan punong katohod no tamoy mo. O iumo no da izonon miampay Diosu, ibos di Kristus, da idsavyabi pinuavangan di. Pagi iya kono, pagi tutudok kono, da idsavyabi kabahan. Miampay do kapanong katohuadan da idginavo nga Diosu. Hozow kono, do hozow,
ngavi kapazan hozo tonga bitwa hozo ngavi i kikonsuban do di kinaingan. Madano pabobos po to iimang po do nuno po idngan idngan no di Tuhan Jesus. Menong katohuod do di kinaingan tama maza di sido. Oy sinavan ko ngavi. Imozo no isansabo ngavi Diosu. Miagaro mimozo ko do di Tuhan. Oy sansabo ko ngavi. Ginovo no sinavan ngavi Diosu. Tainaw no iziyoho. Miampay do hinud. Oy tanak ko ngavi. Imozo ko no tamoy mo do mohoy ngavi Diosu. Tu iho no ikopopon sikaw di Tuhan. Oy mohoy ko ngavi. Ada no ko zo. Do au ko papasong ko do tanak ngavi Diosu. Tu kapapiyuman ko Diyoho do ongos. Ibos di Tuhan. Ipibabasan ni Kristus. O iyong nanaisanan niyang kay Diyosu, ibas ni Kristus. I Tuhan miampai Diosu. Pembesan banta dia baltabasi tebi tua sinuat dilo. Kau ikut nampai tadau dah hidangon izyoha. Tumanut dah kau tulan di Moses. Obitono di ngoduwa mahoing di Jesus isido dari Jerusalem. Dah papatak di sido dari Tuhan. Tumanud da nunu ina kasuat da katulan di Tuhan da patitikid say da kusay nga mositi da patakon da di Tuhan omnogi da manak id kahubukan tumanud da nunu ina bos da katulan di Tuhan da sapasang o himbukon da kasapasang o asang temuhok po untuk na po Bing akiba songhun kusay Jerusalem pinunganan do is Simeon. O tuhid katutuhun ni sido o magyot do di katumbazan. Poinganda di sido do kan sasamadan do Israel o pinswang di sido Espiritu tabitua. No kointahang di Espiritu tabitua do di sido do au iapatay sido do au po kita sido di Kristus di Tuhan. Mantad no da bininsu isido di Espiritu tabitua. Dominikot isido da doiho id panambasangan tagazo. Koikot no po idudubo mahoing di tanak Jesus da poinggovit isido. Poinggovit isido da menuhuk tumantok isido. Da nunuh ipakyanuan di kautulan. Kibito no isido. Padang katahuad no di kinaingan, pabos no isido do dabay no Tuhan,
Patumbazay na di isupo no, damugad it pibabasan. Miyaga di nakabatas no. Tu nakakita na ang mata ko, di ko panampasizan, ipinatonda no, na pagkitanan, ada di sabi abitinaw. Ininabaw, imanak na pumusaban na dituhon kapil ngavi, ami kabantugan na tuhon no ngavi Israel. Di paingkakat, izama, ami zina na tanak di, da doyho, da mumusaw, da nunuh, inang bos kakamay di sida. Belakatay na di Simeon is Jeho, ang bisay na daw Mary, tina di tanak do bio na o tanak niti. Nakasay na hay di sido mentok do ko tuan, king kabasan do kagumuan da di Israel. Nakasay do dumadi do isa tanda sa zadaan, otobok nagi do ilang o kadudubo no sandi. Mo'y do kwentahang na di o pumusaban tong hosok do kagumuan. Dohya nagi o sanghun propeta tondo, i Ana, tanak tondo di Fanuel, sinakagon di Asya, doon tok di. Nakatuwa no, sa sido, nakatahib no umul do sido do penhahangay. Tu taon sa sido do pensabo, kapatay no, isabo da sido. Bahu na di nga po dam 4 taon na umul da sido. Mau sa sido insan hinsad di panambazangan tagazo, do sumupo di kinaingan do soda pamtadaw, miyampay do magkodos sumambayang. Koikot no sa sido, do ontok panogi do timpu di, timpu no do papazo do kinaingan. Ang pabos no sa sido kumoy do tanak di sangavian isang ingan da do kapanabusan do Jerusalem. Kapangan pa diha isanta bakyanwan do kotulan di Tuhan guhi na di siya da di Jerusalem da Galilee da kakadazan di sondi Nazareth. Imang na di sukad itanak da napano isido da kabahan nanangan di sido ikinaingan. Yabal tabase di Tuhan. Tapi na yung ngabi, tikit taon, lamazan ko iti kalamazan do paganakan tabitwa di Jesus, Mary, Joseph. Sebagai da isa tanda, montok na toko, sebagai da isa pamitanan panogi. Sebab, sabi da toko na po nga nohodi, sebab no, do paganakan. Aiso da toko da aiso paganakan. Ibadah tidak toko da aiso no, aino no, moheng da tonu taga kusay. Nga, iso do awi toko no hodi, nung aiso zina da toko, zama da toko. Amin na pagida pinatak di Ecclesia iti, ya kalamazan na bayan na diti, do kumoy do manak da toko, do kano pa kakonsuban nga papakita da toko do ingko toko da patut na manampasih da paganakan da toko. Itimpo da Christmas na po, nasusuy Tuhan Jesus, misida na pang montok do kakitanan sebagai do kumoy do tanak na pinatak do sabi paganakan tagazod binon. Itimpo da bayan diti, tiya kalamazan na tadaw minggo na padabayan nanti, tiya kalamazan na paganakan tabitwa di Jesus o Mary o Joseph na pa nga pinatak na toko, na papasaw na toko, papayaw na toko, do sabi na toko, sabi paganakan na pa nga kiba Jesus dayho sido mentok na toko. Yep. Ngano ko to paganakan niti, tiya Jesus, Mary, Joseph,
Haban tako, kapnuanan tako na paganakan tabitwa. Nakwa to tabitwa siya. Nung pinakinungaw tako tiya pambasan abal tabasi di tino de, itya dua mahayang di Jesus, Joseph, and Mary. Minugad siya di Jerusalem, panambazangan taga sa Jerusalem, da manuhok da katulan da Tuhan. Kamazan, siya, anak siya da kinaingan. Tumanod siya da panuan da kinaingan. Tumanod siya da ano pinaswat da ukum ngawi da kinaingan. Da book da Torah. Ingkuan da tako, tabi na ngawi. Kinamay tako gaya da mumuso da tako sandi paganakan da tako. Anak tako nangko da di Tuhan. Awi tako nangko da manuhok da penuan na Tuhan ng kapasizan na tako, na paganakan na tako. Nung intangan tako, pamgunan na bahay na, kapasizan na tako, kung napakadatuhon sebagai pang Christian, tuhon Christian, nga sababi paganakan, na pamgunan na bahay na diti. Kiba isa kamay na bas na padulang puti nga big question mark. Yeah? Agkaza, tuwat na tako, muat tako. Nukwa tu paganakan na bayan na pang mega kusada, aw na di sangkwa mihud. Aw misampu. Aw makinangong tanak na mahayang diha. Ang mahayang panagi nga aw kano na manikabos untuk na tanak nga may diha. Sanda da aw itya boson ko bayan na dito kon ka muntak deso nga nung intangan no pakazo itya no kagumuan paganakan bayan itya na kazo itya kombo ingat diha kasusan tagaza kibaw itya sanghon kawan tambahot ko na minabos Father ano it's not easy to look after children nowadays kanal. Kung kasinang pada damin tamang tanganak bahay na. They have a lot of expectation, they have a lot of demands towards the parents. O gumu, pakyonon diha, gumu nagi kamay na expectation diha kya. Kan naman diha mentok na kansanan diha mentok na mahing diha. Ang mabip bago na timpo na kamay na gadget nga biniti na handphone sa agumog ko sa ano iti kanangan na tanak-tanak nga bi kibadi demands diha kibadi kanangan diha makiano da mahayang diha ingkwa da mahayang di awsang kwa teka ay so tagagumo kibada tito sin nga usin kaya nga iti usin panagi nga pakazan panagi kaya da montak da susubay nga ko da pambalay da kulita da hamin da ka bipakosa da gumo bago kapamagunan iti usin na nga iti tanak kadang-kadang awsong ko kalati jadi ino da gumo kasusahan kada iti kawan ko kiba nag-boss daw iso kiba apat tanak kadaw. Bayan na pa, kabi pa ko sa sabab na tiya pandemic. Online class ka. Iyaw pa na kasuti. Ya. Apat tanak, sabay bipan sikul. Baksa bohizan nga bida handphone. Sebab ingko di isa handphone na tumando da online classes kadaw. Matapat na gibagya. Jadi kamazon, gumo tiya cabaran, problems, kombo ingat, kasusahan, managubang na paganakan da timpo da takaw diti. Kon kaya pa di pagulo. Ngayon ka nagida mahayang bagya. Kiba nang mahayang da aw na di manak da timpo montok da tanak nga diha. Hobi pa kaza mahayang ikakusazan ngabi. Tambay mo na pa nga iha na mahayang tondo. Aw mintamong na tanak. Mahayang kusay
Magium zo da useng ka. Nga kahasa tia mentality diti tia pemusahaban da ingka. Sebab paganakan na po kumazon nga iso paganakan itabasin na po nga kiba itia head of the family, tia ketua na paganakan na po nga mohoing usay, mohoing tondo mi pahud managubang datang anak tanak ngabi diha. Dari nanuan ko diti paganakan tabitwa di Jesus, Mary Joseph, da isa pamitanan da ko da tamay mo da humansan da Tuhan, tamay mo da poingyat da ketumbazan, tamay mo da oghi da sambayang mentok da Tuhan da ko. Itya paganakan tabitwa di Jesus, Mary Joseph na panitinga, akon nagi ka perfect. Aho. Nungin tangan ko, basaan ko Bible kaya, zat niya ano panitinga, o gumo nagi kasusahan niya. Iaw po, nasaba Mary. Kaikot na po malaikat itasab, payho di may ditasab si Mary na magantisan ni sida. Doy, sinusa di ginabo di Mary. Sagya na aw, osusa ginabo. Da, tiba-tiba da, payhon ka na manantisan ka, maisay boyfriend. Tay ke kibada tiba ya. Taboy daw Joseph ya nga aw pa nakapiamong. Memang sumusa ginaba problem. Amin ko Joseph pa daw. Sida na pa kay hain pa di sida daw manantizan na Mary. Dai luwa ginaba daw. Sa daan daw Mary. Ipa nga isa crisis lagi. Sebab mumusaw sida. Ingko iti kadaw. Oh, hizaw da kinaingan, tumano zaw da ukum, amsaw ko na pangazi Mary, inka, kiba, oy, maza itiya, kusay da subay di sida, kadati da pumusaban daw. Ngamin na kinangaw sida da boss da tasab, da pinapahay di sida, kada zaday Mary ka. Sangyan da pa nasusuy Tuhan Jesus, okan ka nasusuy sida da clinic, tayo ka hospital, okan ka dadamin, panagi, kandang, da sapi, pamununumadan da sapi. Sinusa diha. Nga aw pa kay hain pa di Herod da nasusu Jesus kibada nongo daw di tiyan na tanak da imanobos da pamagunan kasi sida. Dari kibadi sinuo di sida da magyum da sabi di tanak ni nasusu ang patazon ngabi tanganak ngabi di kadaw. Itanak ngabi di kadaw. Terpaksa minagidu si Joseph kam si Mary minagawit di Jesus, baby Jesus da kumada di Mesir, Egypt. Sangyan na kiumol Jesus di apadamduwa tianet minaziha Jerusalem. Inongo ko di bayan natin aw no pango ti pambasan niti kya muhi ko damin basaon na umpuson niti pangon no mambasa ti abal tabasin niti. Kapas dia da minanak tia kapatakan ngabi kahubukan ngabi mentok da penambasangan Tagazo. Guhi na di siya dai kampung deha. So na pa diha nga dahiha nagi Jesus paintanod pa nagi natagak ituan Jesus. Tia tanak Jesus o padamdubo nagi muldaw. Takot daw. Sinusa di ginabo. Sagya daw aw sa ginabo nung tagak tanak pa ni. Dari kumazon, itiap paganakan tabitwa diti. Akon ka kumazon da tabitwa, ay sa da masalah, ay sa da problem, ay sa da kasusan. Kiba. Nga ono, kabasa da umitanan da takaw, sundang ima, da kiba kasusan diti family diti, tia paganakan di Mary, Joseph diti, Jesus diti. Tamay maziha da humansan di Tuhan. Sebab na nakaginaban dia ha. Mandak tisa tisa. Awud ziha. Kabasa ziha. Da managubang da sabab di kasusan di natay mo. Di nabazan di ha di. Dadi na ito pinay kong ngabi. Dahil misa ito bitwa diti. Dabayan na diti. Pinatak ko. Nanuan ko diti. Paganakan kalamazan diti. Di paganakan ito bitwa. Nakano tako dada mumusaw ta sa sandi mantok da tako. Ya. Dia paganakan da tako. Sunungi ma dati da gumo kasusan da tagubangan
da toko da bay niti dezu nga masiti da au kamazan au discourage au atu au aguzu dai ketumbazan masiti intangan toko te paganakan niti masiti da tagwangan toko anu na pay ko sandi miampay da kansanan ketumbazan dai Tuhan Jesus dai isda montok da toko panogi tapi dai ngabi tikit taon dai tekakan katikit taon kamazan ko na pa nga dai eklesia da toko na po sebagai da Katolik kibada tahu kepemahaman da menampasi 3 panggilan 3 vocations the mother the father the mother sister penagi ya manansaba savon kibada kita single for Christ ya mentok na po da kepemahaman da the mother the father kibada kalamazan da Good Shepherd Sunday ka kapungunsuban da tanak nga vino kusay da dumadi the father lamazon to ko ita Good Shepherd Sunday tay ka tadaw minggo da minta tamang da sapi kamali kang kuda da timpo da Paska montok na po da kapamahaban the religious life sisters like brothers na po kibade hatya bulan 2 na pa nga presentation of the Lord kapanakan presentation of the Lord kaya tianak timpo din namba na sumambayang siya dantok na vocation teka kapamahaban na dumadi the sisters teka brothers kaya tadaw ba na paditi tadaw minggu paganakan tumitwa di Jesus Miriam Joseph na mga timpo na tako na sumambayang montok sabi abda kumuhakan awsang kumuhok nga aw pa nakasava da mangunsub manak deha da encouragement nung kibada ginawa da manansaba totoo tepat tumanod na katulan da eklesia misan nang ikapungunsuban mantak na kumuhakan nga di kibada ti taboy na manan iti nga kosi sa da manansaba au certain tidak pasti kawin tidak kawin itia timpo na paditinga te kalamasan na paditinga manak diha da kapungunsuban manak diha da isa pamitanan lagi da au da kosi da managubang da kapamahaban da Tuhan kinaingan da manansaba sabon nung iha na kaza ak pamahan da kinaingan akan kadumade da father akan kadumade da sister sabab sabi binitiat taho diti dumade da father teka sister teka single family panagi kiba paganakan no panga sabi pinapaliti nga pinalatak da Tuhan kinaingan da takaw isa ingabi diti ay sa peng hohobi mentok da tisa akan kakumazan da dumade da father iha na peng hohobi mentok da ipaganakan imanansawa sabon akan kakamazan dumadi da sister ihona pang hobi pang gagas pang kawas ng mantok na ay sabi binibukan sabi binatako na pang equal in nature ya Amazons sabi binatako na po kibada pinatak na kapamahaban niti sebab kibada pats na toko kibada bogizan toko sandi na panambazangan na nomba na hapon toko na Tuhan na magawit ni manampas ni mantok na kapazan dengan Tuhan bentuk no kaza la kebasian da eklesia daw dari tepnay ngabi kano dai timpo diti panagi abi tantoko tanganak do toko tanak ngabi do toko au pasang ko kano da mamusaw da ano kaza vocation taga ano kaza pamahaban diha dai dasam da teka di timpo diti dati da au kanu da au kalat au sangko certain kemasan tidak pasti au sangko ya tidak pasti lah bah jadi tina timpo da toko nanuan toko da timpo diti da magawit diha da sambayang da toko hansanda da tia kelamazan da paganakan tumitwa di Jesus Miriam Joseph diti papasikit teka papasingdap sing da
binabang mentok dia ko kita dia da onu ia patut da bazan teka tagubangan menampasi sebagai da Tuhun Kristen. Sabi mingkakat. Kano sabi dito ko, sa ngabihan sumambayang na katunudan na kutumbazan. O tumbazan zo, adal iso kinaingan, itama tabakas, mananodo da taba namtana, dan sabi kanunu o kita amaw kita, o tumbazan zo, da dan isa Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy soon, nanak di kinaingan. Nanak di tama na pagguhus sabi umul. Kinaingan mantad, kinaingan tanabaw, mantad tanabaw. Kinaingan tetepot, mantad, kinaingan tetepot. Nanak okon ko tinodo. Sumpimyon si miyampay di tama. Maza di sido o sabi donotodo. Montok na toko tuhun ngabi. O montok pamasizan na toko. Suminandot isido mantad surga. Maza di Espiritu tabi tua. Nada di Tuhun na di hangay Mary. Nada di da Tuhun. Montok sebab da toko. Da nakapapakid salib. Da di sibo di Pontius Pilate. Dan dosa isido da kapatazon nom nohabong. Timunungag bagu. Ontok di tadaw kumatahu, katunudan, miyampai di buk do tanggabi tua. Menin sabat isido dari surga, pinaikaw dari abananan di tama. Mikot may bago isido, kabantugan, da mamisala di sangimpasi nangapatay, kapamelintan daw ay samay kapuson. Tumbazan zo dari Espiritu tabi tua, Tuhan, manak dok masizon, muzu mantad di tama di tanak, miyampai di tama di tanak, do sambaon nembantugon may, inakabos maza di profeta ngabi. Tumbazan zo dari iso Ecclesia tabi tua, Catholic Apostolic, mga kunzo do iso pagsuan, Bontok di kepahiangan da dosa ngabi, mandadandazo di kepetungangan di nangapatay, di kepasison di pemgunaan demikot. Amen. Au insan da hiyan mantad sinduo kombuingatan o kepasison it paganakan. Kano na makinsiyan na kinaingan, mantok na katabazan, kondunan tauhid, daw ditiso tiso, danamot sumambayang toko, oy Tuhan, sa kadungo si koino do sumuni id kaginaban. Doi po ngavi paganakan, karatino da di bogizan, tongkungan diyo ho, sabagi do mananumpuan, do tiso tiso diyo ho. Kanono, sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungos ko do sumuni id kaginaban. Do Tuhon nung ako tuo, Tuhon tongamuhok. Ngavi, ko iyum na daday ni Kristus. Do paimpan do, pagipa pantangan, pagilolot yan. Kanono, sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungos ko do sumuni id kaginaban. Do ko iho na da, o sabiabi, Tuhon di karadya di ho, do manuidong do iso paganakan, o sampu do
Kanono sumambayang day Tuhan. Ay Tuhan, sa kadungos kayo na, da sumuni it kaginaban. Do hipantay na da tuhon Kristiyan ngavi, ipagipap pangan, doid ko pangimbukazan, insan po di pisan diho, mazada iso katumazan, iso Tuhan, iso kapadsuan. Kanono sumambayang day Tuhan. Ay Tuhan, sa kadungos kayo na, da sumuni it kaginaban. Doi paganakan ngavi, nakapagito tong kizad, sabab no do pisangadan, katulungkuan, ko zazangan, mantad pagun, o sompu no da vago. Kanono sumambayang day Tuhan. Ay Tuhan, sa kadungos kayo na, da sumuni it kaginaban. Sumambayang toko, montok diho isumakit, miyampay tolwo COVID o padam sisam, damazada sa kaday do dokutul, nga videoho, nos ngavi, paganakanam kinovangan nga videoho, ovid nga da izyoho do idkavasyan, do dumapos di timpu do kasusan. Kanono sumambayang day Tuhan. Ay Tuhan, sa kadungos kayo na, da sumuni it kaginaban. Kanono mikot, day di Sancti Maria, tinado toko, makiano do sido, da manampung do toko, kuma di tanak do sido, ituhan toko Jesus Christus, miyampay sumambayang do. Ave Maria, napano kada grasya, miyampay diyaw ikinengan, obitwa kada itanga da sabi abitondo, umabitwa itu bari tinano Jesus. Sancti Maria, tinadikinengan, wakinsya na iskoy tutun ngabi mamidoso, na babay na umuntok jam na kapatazon sa. Amen. O yama, isyaw no, i-ontadanon ang pasungkadan na posisyon ni paganakan, pabakasos ko no, damagaha di kombuingot kopanob ginavo, doid ko posisyon sa dasungabian, sa kadungaz ko no, da patitikit ta daw, da tumimpun bago da magyum, da pisan, id pagigi ginaban. Maza di Kristus Tuhan sa. Azo kanituhan kinengan sa pinangon. Tumazala ko bos yan no nakatay mo sa kadilaw titakan sa diyaw. Tuba di tana pamukla jadahon nga vid tinang tuhun. Duma di main timon to kadagay di low tidok posisyon.
Azo ko na Tuhan kinaingan, bersabab bidangun, tumasadak bosyan no nakatema si kadihing anggur na kanzadiaw. Tuba di kebas anggur, mengkelajad hawan ngawi da tinaw tuhun, dubadi may tidi tinuman na kusunupananza. Imang sambayang tu pinang ngawi, do kau bukan komdial sungawi, atau menda dari kiningan i tamat bakas. Menak sekali diawai Tuhan, di kau bukan da kapitunudan, audok koso na mekiano, maza di kapikinsianan di tina hahangay di kinaingan, om di Sancti Joseph. Tuidongon nununda kapaganakan nga bidagay, do ogyot kozoid gracia om pibabasan nu, maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miampai Diosu, pain sabata ginabang abi Diosu, kanu menak dak penang ketodan ngawi dari Tuhan kenengan datokau. Datau tepat dak ketunu dan matuhi diti kelajazah om kepemasizan za. Temai mo amin nombanopo dan menak diau dak penang ketodan ngawi ya Tuhan tamat tebi tua kenengan tepakas ko semai sokopuson maza di Kristus Tuhan za. Tu idi katapatan taham lati di bos nadadi dotonsi isa babang kababago da kabantugan no nang kababang da di matang ngawi da pemusaban za moy da tu atutunan za idisido da nadadi da okito ikinengan agazat sa kanada maza disido da di kaginaban da kanunong ngawi au okito amin kano miampay da tasab ngawi om huguan tasab ngawi miampay tikon lajang ngawi om pemerintahan ngawi sampai sampai abi di magigisan ngawi di surga, kuasa ngawi di surga, kumozozkoy di hozo kabasan na kebentugan nu, sampai ay sa kupuson mga zozikoy. Atau tepat abitua ko oi Tuhan, ito buddha sabi kami Tuhan. Itinpogi do di zona da bitua ititak ngavi sumambayang sikoy mazada pesandot di spiritu no da ditingavi mega bahaw matu. Moy da ada di da itingavi do mentok dagay ditinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman potebus sido om nasaga ko zono suminwang dai kondasan daw minanganu sido doloti om minanak dak panong katawadan ngapi
Minangakib di ang pinapatak di dan makiki iya nga bidaw mos. Ono iti sa ko ang pangakan na diti. Tu itinoy tinahan ko ipatakan may montok desu. Ilahan megadi untuk napongo imakan min sasadop. Nano disdes saban. Minsan po na binanak na kupanong katawadan ngabi. Pinatak disdoi dan makiki iya ngabi daw mos. Ono iti sabi ko penginom naman tanditi. Tu iti na saban di zaku. Iza di batas kapabagu amay sa kupuson. Ipatunguan may mentok Diosu mentok tagumu. Mentok di kebahiangan na dosa ngabi. May neti dadikan daman dago. Ikatapatan taham latih da ketumbazan. Itu na pagi da masa sikay malamay di kandaman, di kinapatazan kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilo tidak posizon, isasaban da ko pamasizan, manak da ko panang katawadan ngavi, do nigitan sikay diyaw da kapadan da dumbangan no, manampuan da diyaw. O do kazay sikay da sumambayang, da magi di tinanam sa Kristus, o timong sikay na darin iso, maza di Espiritu tabi ituang. Anda may Tuhan, Eklesiano puentangkap, patutangkap na pamagunan, ang mabita na sida dari kepenuhan na tawad sa kaday. Sa ngabian, may di Francis, Pope Dagay, John Bishop Dagay, Sabiavi di Father Ngavi. Anda ba lagi, itapinay Ngavi Dagay, inong kakodop, idikansanan di katungagan, sabi inapatay idkosyanan no. Tay mo na ziho da din nabaw da vos no. Kosyanan guys sabi sumambayang sikoy damiampay diha ngay tabitua Mary tinadik na ingan Santo Joseph Salvador miampay di apostol tangabitua sabi sangti ino kapapon sikaw diaw di po ompus di umulan ngavi. Kano sa kanadari kabosyan, dadumadi dosampi tumungkus ngavi da kaposizon selajul, ang mga zo ang mambantuk diyaw, maza di tanak no Jesus Christus. Maza di sido, mamiampay di sido, omi di sido, oy kinoingan tamata bakas, edi kapisan di spiritu tabitua, sabi kabontuganam kamantangan nga diyaw no, bontok so hihinay, ay so ko pupuson. Dari penuh di mamasi om naog mazadak pengyaan poin kinengan kata masikoy na bos.
atas nasada Ompongin yang sikoi Dohasa Awidagai Niaganagai Opopongiyong Isontop Asa Pagabasa sekoy Tuhan sumamayang sikoy damantan patitikit talat ketahuan na damanak do pibabasan ni tadaw nga pinagay damasa di sa kadada ko siyanan no pengabas di kanada tumay mo damantan dosa om pentampasi mantad sa bebikosan kinavo damasa sekoy pengandad di kahansanan nabi Tuhan om di kaikatan di mamamasi za Jesus Kristus. O Tuhan Yesus Kristus iminubos di apostle nga vino. Pibabasan timponon ku Diosu, pibabasan ku takon ku Diosu. Kadentong da dosa nga vitagay, nga da di katumbazan di Ecclesiano. Om katawad na da manak da sida, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may pahisab no, imamamasi ang mamalinta, bontok sa hinay ay sa kupuson. Ipibabasan ni Tuhan yang pada sa tumay mo? Kano magitatak di tanda na pibabasan? Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sido, imangidu di dosa nga di pamagunan. Abituannya santa bahaw da dimakan ben sasadap di domba.
Kano sumambayaw. Obito isantap tinagok no miampay diti sakramentum pensurga ay tama tabinsianan kozo do mamit tamoy mo kozo di pamitanan di paganakan tabitwa may da katahib po ipanginaman ngabi diti pamagunan magis kinadada kapikawangan di ho sa hihinaid maza di Kristus Tuhan za. Amen. Ikaw pranamot ito pinay kong avi. Pamuso ko pa iti apipiyo ko paihan. Kit bos na malazuk ya, BM. Misa senja ataupun sunset mass, ini adalah berita gembira untuk kita semua. Sila maklum bahwa bermula pada Januari 2021, misa senja atau sunset mass akan mula diadakan bermula pada minggu hadapan, yaitu 2 hari bulan Januari 2021 di gereja yang mempunyai misa senja, yaitu gereja St. Michael Pinampang, St. Aloysius Limenak, St. Augustine Kinarut, dan St. Teresa of the Child Jesus Kolopis. Pengumuman seterusnya, misa harian ataupun daily masses. Ini pun berita gembira juga. Sila maklum bahwa misa harian akan dimulakan pada 1 hari bulan Januari 2021 di gereja St. Michael Pinampang pada jam 7 pagi. Saya ulang ya, pada jam 7 pagi pada 1 hari bulan Januari. Dan pada jam 6.30 pada hari-hari seterusnya. Harap maklum, pra pendaftaran atas talian bagi misa di gereja St. Michael Pinampang pada 2 dan 3 hari bulan Januari 2021, pra pendaftaran umat untuk menghadiri misa di gereja St. Michael Pinampang pada 2 dan 3 hari bulan Januari boleh dibuat melalui atas talian online. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Sila maklum, tarik tutup pendaftaran adalah pada setiap hari Jumat jam 12.30 malam. Mohon kerjasama semua umat untuk mendaftarkan diri sebelum tarik tutup ini. Pengumuman seterusnya, drive-thru communion di gereja St. Michael Pinampang, laluan dibuka pada jam 12 tengah hari ini sehingga jam 12.30 sahaja. Terbuka hanya untuk umat di paroki Pinampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan warden gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Untuk lain-lain pengumuman sila layari website paroki. Terima kasih Ketua dan Om kongsikan terhadap Gaza Christmas. Kanotin sana nikahat. Tuhan miampai Diosu. Tiduko kono om semambayang no do makibalakat di kedengan. Oi Tuhan, tegokon nuno
Togokan no at tuhon ngabi sunung patu da umahaw ziha. Alwais koy nada da kasimpanan paingkonop da ginavaza. May da kanus koy nada da tumanod diaw da hobi po o inuhi. Pagkinuan sa iti, maza di Kristus Tuhan za. Ami balakat di kinengan tabakas kozo, itama. Ami tanah kami espiritu tabi ituwa, sumandat na da de Diyosu, tumimpon miyampay Diyosu sa hihinay. Ugad no, pabalo no, iabal tabas di Tuhan.